Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manen na parang iti nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paulwan. Ti kumpare ni Doming. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Yawan. Talaga sa anak ang makapanunot iti plat ko. Masak man pa na iti latest na damag ita. Manipod iti social media. Adamot ang iti vloggers. At ang iti kaudyan na damag, ti padpadamag da. Malaksid karag iti daduma, amang tanda iti opinyon, karag iti latest na damag. Nang runa iti may papan karag iti hot issues. Ang adamot ang iti vloggers, at ilang mga batikos karag iti natugaw ng opisyalis. May naay karag iti kabarana damag teraraminan dan. Adamot kan no patsyem mo no saan. Dom. Apay dong nga. Nakasukat ka may. Mapanak man ije kadananang. Tada papanan mi kano a birthday ti padada a senior. Ay, wala. Agalay waksay da kanumat. Ta makapasikor ko na damait. Awan mo ta. Awan mo tararaminan dan. Awan mo sabalya pakakumikuman da. Wan nga rod. Saan damot akas kadagiti daduma a senyor nga dapo da nga awiren da. Ha? Adi da basta makaruar, gapo ta isuda mo ti mga awir kadagiti apuda no kasta nga da trabaho ti anak da. Naitamot tirigat na. Isu nga advantage kadakwada ti kaawan apo ko da. Kan saan da nga ammo no maadaan da pay iti apo ko wano saanan. Rosa. Sige, mapana kondom. Bye-bye. Yan ayang agpaiso. Kasla siyak lang takim basol. No, apa ya di ka maadda ni ti anak nga agasawa. Agsurat akiding. Adan tuman masauna no sa anak ka makasurat. Ay, uli daytan. Pampano ko pailangan agsusuyan. Kwa, Rosa. Nala, iturog mo nga rod. Nga pupuutan tayo sampay ko Uray kat kaduan ija ti bado kan pantalon mo. Ay, anya. Ay, kasano ang makaturog ha? Kat adamat imbati ng assignment ka. Sana pala imparaipos. Ti kaaduan ka no ti bado kan pantalon ka.
sige mo't latta. Awan makalapod kan kwa na kadagiti kayat nga aramida. Anya mananday ta aya. Dahiti man nabasa wano nabuyak dito YouTube a komento. Anya day ta. Awan latto mamon kan tatang. Agbuya da kadagita sa danto komentaran ken masuron. Ora sino mo ta? Ngamen, no niya laditan ti magbagada. Pasig kano akorap dagiti inapointaran ni presidente. Anya? Kas makita mo't kat samag. Talaga akastadom. Intupay tatang kanda kang opisyal ti barangay. Barangay laang Hanggang ado ti negative comment da kada kayon. O nga raw, di mo lang mapagustuhan di may sa nagadaw na masauda. Talaga akasta. Dahita adi mo na pagustuhan, isunton ti makaadong nga agsao kontrakan ka. Mang padakas kung ata man laangan. Kitam laangan, iti pandemya Hoy, nang ron iti may papaniti ayuda. Natural daytan. No sarkam ti politika, siguraduam anatib karti rusok mo ako nada. Tano saan ay sos mabagtit ka. Isungarod, ano dapan nakabalin na. Uray kagawadak tatak ko man. Saan na barangay chairman. Yung jakmat makontra ni tatang. Kaya ta kaluksaw na tong palbiag. Ay talaga. Ken jakmat kayat nga ang bugsot manan ti barangay tayaw. No sabalit ang chairman. Nang rona no manipod karagiti kakadwami ita akagawan. Awan mabalin ka na kwada. Nang rona no leadership ti pagsasaritaan. Isumad. Jakmat ket di tagibasitan ti kabaalan ra. Ngam no imbasar kadagiti mapaspasama kita. Ay talaga nga awan. Saan adagitan ti panunutem? Gamtay ko na damat. As long as you're doing right, basta gusto laki ti tiraramiden nyo, go, go, go! Ako nada. Anyapay ko ma. Kasta na talaga sige tani, aldaway. Ang mga no awan mo na ang duty akagawan. Apaw, ay, nagtaraki kan biyanaw. Nay, unay daytan ako si Pusmo itang sangot sarmin piano. Ay, uwi na. Adakan mo't balik bayan nita, kasla taong grasa. Nga Adagasok ni Pari Dumeng, tayin kaman ijay kabisira. Anya man ti aramiden nyo ijayan. Ada nga ron plano kabangunan na negosyo. Kasta ka di? Nauma ako ni Jabrod. Kun ada mo tinurnong da. Iso So mo tinagtulagan ta sana ya. Kat nagklik to'y pampanunuta ka negosyo. Swak na swak. Dakkel ti maganarta baka. Nakarubot ka matdom? Kunam saan ka mapanay barangay hulita? Talaga saan? At dalakad mi kan paribyanaw. Anya? In kami man hindi kabisera. Anyat gagaraan nyo ijay. At nga ron ibagbaga na ang negosyo. Agfurgod nga minang. Saan nga agsubli di abroad. Siguradom lang ang negosyo dayta, Dom. Tano kalukwan dayta, ay ditam. Talawan ka, agsubli aklangan kada tatang. Anya, Uray kat awan anak ta makaigawid iti panagsina ta. Rosa, Talaga mo, sana ya. un ka di. Anya ka na ya. Pinuha ka mumutan ti panagtalik mo kanya. No kayat ka, hindi pa'y kumaa. Ang moment no kasano ti panagayat ko kin ka. Kasi itinakunak. Siguradom lang. Tanong maduktalak nga damadi nga ramid mo. Ay, saan nga agpangado amang talaw kan ka.
Asino di ibagbag ang makadwa ni Duming nga nagpakabisera, Rosa? Ni biyanong akong pare na nanang. Tay sigod ngay nga day di abroad nga magpurgod ka nun. Ni Biana o nga di balasaw. Una nang. Apay nga ro dakas lamasurun ka. Nya nga iti amok nung maisungsong manen. Akas edi addamanan di barkada na asiman ang nagbakasyon. Saan mo kumapagduaduan di asawam? Agtalek ka kenkwana. Unang, san amay kati panagduada na maminsan, nanang. Pag kunaamot iti kasta. Siyempre, anyat amok ngay, no mapanunot na kitdimot ti agsiking kaputa saan ko ang maipayan iti anak. Daytal ka na iti ibagbagam. Kasano ko mga ramida na ti kasta kat saan namat nga mo no asino kada kayo adwa ti ada parikot na. Kas ko nami kentatang mo, agpakita kayo ngamin iti doktor. Di umot kayat. Saan ko kayat, nanang? Kasano no siyak ti ada diferensya na? Saan nga agbidtot amang loko kanyak? Tano ko nakapanawak ay panawak. Kat agsubli aklangan kada kayo kinitatang. Video kibar mo ti imayanta pare. Kunaklakit pino sa dino ti umayanta ako nam. Negosyo ko na mga inuman mo't na ito. Ay, wan kagawad paray. Ang nasapa pa ay. Masungawan pa yung kanta. Lupay adam yusay. Kasto iti kayat ko ang negosyo. Agpatak dirak yun nagbugsutan. Anya? Naragsak ti kasto yung negosyo paray. Oh! Ano ti James? Kunak man ada kasi narak ta tao. Wan, ada. Ay, aguray ka paray. Madamdama, adan da jay. Isu ti mangisuro, no kasano ti pasipot-sipot da ito ang negosyaw. Kasta? Wan. Nay. Anda kayo matgaya, honey. Uway, hanay. Hanay, sus, pare biyanang. Sa balin sama. Relax, pare Rumay. Adamat kayam kalduam, honey. Uway, hanay. Pare Rumay, niligaya. Isu ti manager dito'y video kibar. Hello. Hanay, ni pare Rumay. May sa akagawan mi, dya barangay mi anang nagbugsutan. Hello. Hanay, kita man asino ti mabalayin karigit kakadwam dito ayam amutakin kwa na. Narika, nuawan ka sarsarita na intun maramdam apagsaritaan tati bangun ka negosyo iti lugar may. No problem. Ni Roxy. Ay, anya gayot ti order nyo? Akwa, mangtad ka man iti dua serbesa kan pulutang. Sige, mabit lang. Unay na palayog ti patong na pare. Pangganakan. Chicks mo ka rin. Uno, kasdya lang tinawag yaw. Secret. Pari Dumay. Apay nga mau. Delikado pare. Kasano numamuan ni Mare Magdalena? Balsigan na tabukot mo Balo niligaya. Nasapa na balaw ta na aksidente ta asawa na. Anyam, adamay sa nga anak da balasita. Balo gaya man ngam nagubing. Kalaplapsatan na ako nada. Aganak pa'y lakid no makiasawa pa Talaga nga ganak pa'y paray. Kitswerte, ti makaasawa kinkwana. Tadamot na bate, jay asawa na abasit ka no asa ni kwada. Negosyante, ti sigod nga asawa na. Kasta? Paray, adot agar-aram kinkwana, maawan ka no magustuhan na kadakwada. Ayan. Kat sika ti kinayat na kasta ka rin. Ay, alam pa rin umay. Ang secret talaga. Ngam adda asawam. Nadag sa nabasol da ita.
Dayawan basol na ita paray. Ya, Kinapuno na. Kaya't namutin aglibin kamay. Hanggang saan akasta kalakana paray. Iso nga umanay latta pa'y asarsarong karak no. Makawaya. Mari Magdalena, mayat mat ti kukuyugan dagiti agkumpare. Un nga rod, Mari Rosa. Agpakuyog nga rod tamang lukat ka nung itinegosyo na dito'y nagbugsutan kat ni Pari Duming ti advisor na. Nay, anya ka no ngay, a negosyo, Mare. Di na pa'y imbagan biyanong kanya. Maamuam tulatan ko na naman. Kasta ka day? Ay, umay ka, Mari. Agmerienda ta. Ay, uwan na, Mare. Pambaranta nga agin nistorya. Un nga rod. Kakaiso na anak alatiw ka dito'y balay. Anyat kinunab. Sana makabaybayag di barangay hall ni Domeng. Wayne, no dinagasan ni kumpadre na biyanong mapandan. Aya, Ada ka no laklakaden da negosyo. naibagamot ni Rosa kanyak dayta. Ni kano Domeng ti advisor ni Bianong iti dayta ang negosyo. Nasayat lang no nadalo sa negosyo. Anyat kaya't mumut asaway. Agdua-dua ka ija manugang mau. Saan nga isu? Ni biyanong. Mga no niya kit dia negosyo dayta kit may sungsong ni Doming. Anya kumamot ang negosyo nga ya pakaisungsungan na. Ay, ngamin, adanadlaw ko iti dahi biyanong. Manan, anya man daytan. Kanayo na nakapostura ken nakabangbanglo. Anya? Nanang, awan ka di pa'y ni tatang. Awan pa'y. Apay aya. Kagura ko ni tatang. Ne, apay. Nakita ka ida kinininong Duming, ije kabisera. Anya? Kat adasal sa labayan na babae. Asimbrak iti department store. Ngum nagbati ni Ninong Duming itirwar. Salbagabianong day jayan. Pudno ka day? Wan nanang. Sinisiim ko ida. Iti day a babae. Hani pa iti inawag da. Ay no, galwad ka, Bianong. tagay na pagayam. Kung naklakid din, pudno itayang. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.